Tito Mike, buy ice cream. No, that's not mine. What's the flavor? Ito nga siyang... It's not good. It's not good. Ito nga siyang mouth ba? Uy, kabalo yung mama na. Ikaw ice cream, bantik ka. Kabalo yung mama? Oh, Is it delicious? oh, Rio. Di na siya. Ini. Nagana si Gray. Ano sa'yo flavor na? Burung avocado kurma dong. Ah, Uy, sobra na. Sobra na. Puno na. Kuha na siya. Wala na ito. Where you going? Where you going? Stop. Tengok. tunggu tak baik? Tunggu tak baik? Yang kecil, yang kecil aja. Away ka tatay. Away ka tatay. Oh, nah. Oh, Hatang nanay. Beda sa table. Table. Kutsara daw. Wala, kutsara din yung gusto. Kutsara. Oh, dili na. Nah, sa ako hindi mo may kutsara ni. Oh, di ay. Kutsara din yung gusto. Gasan to, gasan, lugas. Ah, kanino? Tinito lang. Yan na, mana, lapad mo na. Aman to, wala na. Ubos na. Nagigwa na ni Uncle. Kaon? Mike. Oh. Nitig ayo. belum belum. Nah, saya dah baik. Ito si Tito no. Nah, lu ya. 225. Boleh apa guys? 225. Kuy, ikaw ka ice cream. Inom papa. May kaon siya og ice cream. Naman taray. Selecta. Avocado flavor. So, 25. Mana eating? Done? So, betul ang boleh? Done na. 150 daw. Wow. Hold the cup, hold. Hold the cup, hold. Cold na. Hold. Punch. Eight na. Iwasa. Hold the cup and hold the cup. Bag kita tayo no mga may. Pakita tata di. Yummy. Tata yung anak. Enggak. Bubuyat lang. Bubuan mo kitang tinting. Nay.